Aceh. Free Aceh. Free Aceh. Live you wanna be live you. Saya mau ganggu soda. Pai dah ada. Apa ni? Ada. Kah? Okey. Kami bukan Indonesia, bukan Indonesia. Kami Aceh merdeka, 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 merdeka. Kami bukan Indonesia, bukan Indonesia. Kami Aceh merdeka, 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 merdeka. Free Aceh, free Aceh, free Aceh, free Papua, free Papua, free Papua, free Maluku, free Maluku, free Maluku. Yes. Aku akan artis. Kenapa pernah ramah? Untuknya tulis selama orang Hari raya. Lima Maret. Kami ingin membuat ucapan selamat kepada bangsa Maluku pada hari ini di Denmark. Hari ini tanggal 25 April 2021 bertepatan dengan proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Maluku Selatan atau RMS yang ke-71. Saya mewakili Aceh Sumatra National Liberation Front atau ASMLF Denmark mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun yang ke-71. Semoga bangsa Maluku cepat merdeka dari kolonial Indonesia. Dan saya mengharapkan kepada bangsa Maluku, jangan tergiur dengan perjanjian apapun namanya kecuali merdeka. Mena Meria. Mena Meria. Mena Meria. I dag, den 25. april 2021, er det 71 årsdagen for Republikken Sydmaluku, der er RMS. På den mest historiske dag ønsker jeg som repræsentant fra Aceh Sumatra National Liberation Front Danmark alle molukkerne mere succes i fremtiden. Lad os kæmpe sammen for at opnå vores uafhængighed. Today, April 25th, 2021 is the 70th anniversary day of the Republic South Maluku. On the most historical day, representing the Aceh Sumatra National Liberation Front, Denmark, wish all the Moluccans more success in the future. Let us fight together
to achieve our independence. Mina. Maria. Mina. Maria. Mina. Maria. Aku kenal tes. Mana pernah ramah? Untuknya tulis selama orang Hari raya. Aku kenal tes. Mana pernah ramah? Untuknya tulis selama orang Hari raya. Bài đã được. Apa ni? Dah. Kah? Kami bukan Indonesia, bukan Indonesia. Kami Aceh merdeka, 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 merdeka. Kami bukan Indonesia, bukan Indonesia. Kami Aceh merdeka, 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 merdeka. Free Aceh, free Aceh, free Aceh, free Papua, free Papua, free Papua, free Maluku, free Maluku, free Maluku. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mauludin Hunafia. We from Aceh Sumatra National Liberation Front in Denmark wants to congratulate Radio Mutiara FM PD for their 14th year anniversary. We hope that Radio Mutiara FM PD will always be successful and good luck in the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kru semangat kemandung bangsa Aceh. Pumpun tat mandung puja dapo sirapo Allah Subhanahu wa taala. Menansi selalu dan salam sama-saban kedanyo sanjung sajikan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lon Hanif Aceh Naga Ketua Aceh Sumatra National Liberation Front ASNLF di Denmark. Lungkeun selamat ulang tahun ke Radio Mutiara FM PD yang ke-14 tahun. Semoga Radio Mutiara FM PD sabi-sabi disiarkan siaran-siaran yang menguntung ke agama dan kebangsa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bài đã được. Apa ni? Dah. Kah? Kami bukan Indonesia, bukan Indonesia. Kami Aceh merdeka, 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 merdeka. Kami bukan Indonesia, bukan Indonesia. Kami Aceh merdeka, 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 merdeka. Free Aceh, free Aceh, free Aceh, free Papua, free Papua, free Papua, free Maluku, free Maluku, free Maluku. Yes.